Hai menaze ting choma I awang riame zai hai menaze Zeme man sage klum dle namai inchekyu zikre zimdai ting kumchama zan khaije ga chum summai ting chog de reinsa Zeme kogene paulia ga radle North East State Nagaland ge pating team ne political ge gazauza election ntati sangdi bepe veteran Naga regional politician za Nagaland go chief minister lokada pungai bepe za chunare changsdu za pating team ne Naga people front NPF party me bogu president pungjabam bepe Dr. Sorho Zeli legis suna wangda rabe election ga gazau tagule ga cheblam ge za rang chi chakai dele za na wangda rabe election ge NPF go president Sorho Zeli legis suna gazau tagule ka cheblam ge man sapo mane Nagaland post ge rogai dile chigine man sapo man news reporters jai media ramane chu interview lugai tadige wangdar ba election ga kazau ta go dile ka chebje NPF go president Sorho Zeli legit sune rang chi chakai dile za NPF go president Dr. Sorho Zeli ne tetibeting kum chana zakhreu zamadai kum gudu NPF party chief tabam pungjabam gene pungta dije tedra hange liagai jai ke dile ja achibdile let's do NPF Naga people front party ge pasui temra me leaders mane lun makta dile ja chule Dr. Sorho Zeli ne NPF go president tabam pungjabam gene solu jate dra hange ranglia gai jaina ki blam ge za NPF go president Dr. Sorho Zeli ne wangdar ba election ge panak jaw tara hange kam kyu gai bza pa chingdi bji gene jaina pe pom saun takar hange nangdi bji ne le ja achudile jaina Dr. Sorho Zeli ne saja momak ja jai pana NPF Naga people front party ge bam jabam le jaindu acheu members changje bamgule jaga chudile jana Dr. Sorho Zeli ne plung kanje samrang lekai daija NPF party hange pa lungkeu ko le jaga chudile chipo jigine Naga people front NPF party gine bam chai dai gule ja achudile jai chirun magje party gu president pungjai pungmakjai badaga maduka chambe gale njokam leija Dr. Sorho Zeli NPF president ne sali Zana Indiaram go Prime Minister Narendra Modi nen znain chekyu zikreu zik chum tingkum chana jangkai zik chum damai ge Rochgar mela lamgene Indiaram ge lungma hange matabam kanrobe appointment letter changreksna video conference gene paypa kai beta te gai dele jaka chuli Zana Rochgar mela program bam hige Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ni saje Indiaram ge du chuna maktale ni ge to dele ke chining chinglam du political lam du jaka cham business te blam ge du jaka chudili chipo zigene ge de re ge bam ramne du Indiaram ngo business te samne mne misonga jalali jasali jan Indiaram go Prime Minister ne saja ai Rochgar melas ne NDA banai BJP government ne matate wang changbe kan chat bele jaka chudile te phuiwang ba Indiaram ge kalung mahange jan Indiaram go Prime Minister ne Rochgar mela lamgene matabam kan robe pepe kai blam gene Union Minister of State for Social Justice and Empowerment Pratima Bomig ne North East State hange matabam kan robe chambe pelanglang chamje Central Government Department bank tabam railways tabam jai postal department tabam daijat set North East State hange IMC hall Dimapur gene znai damai ge pepe kai bata te gaidele je duka chule jana Indiaram gen znai chewke zikreu je chum tingkum chana jang kai je chum damai ge Rochgar mela je bam cham dai je chum location be bam ge bam dele je ka chudile jai chige matabam kan robe ka cham be appointment letter Indiaram go central government tabam jana state government tabam ramje pepe kai le je ka jane Dimapur ge ai Rochgar mela bam gai bije nai kum tingkum chana jang kai je chum gene pakna bedele ja ka chule inji kum tingkum chana ja kai je kana gdu ka peikyu je kreujes rungma ge bam sing IMC Dimapur hall gene bam nei je ka chudile Za Indiaram go rangkang seuki State Bank of India go kachiba Chief General Manager Chi State Bank of India ge rangkang te tate blam ge suite be pui chang rahange North East State Assam gene Sulanjana duta kachibe pui je kalangai dele je kachudele zaina North East State Assam ge Sulanjana duta kachibe pui ne matabam dibete je officer changai beje mpui miroge railang barele je kachudele zaina Sulanjana duta je State Bank of India lam gene Chief General Manager State Bank of India go chibahange kalangai dele za Assam pui Sulanjana duta kachibe pui psongka ge SBI go CGM te mabusoge North East Circle SBI General Manager changje Guwahati Local Head Office ge patabam bam dele je kachule za Assam pui Sulanjana duta ne Bank Officer changje Assam State ge mpui mi roge railang be
changai bizne anui hai mina hange halira hange zana example ikak sangba kedle chipo zigen anui hai mina mpui mirme zilyang rong leina north east state assam manipur nagaland ge bam leina chining chinglam ge nri zeran kaira dle Zan Arabian sungklingina tingkai gui kan chibe hrating kai gui wongba natri ai biparjoy cyclone kachebize chuna Gujarat state ge deitaw zela dele je kachedli Indian Meteorological Department menasa za Gujarat state ge nchewki zikru zeminge mai designa midonga ba cyclone natri biparjoy kachebize wangdaw duile je kachedli chipo zigina Gujarat state ge suite mra machuna ai biparjoy cyclone wangra hange hing zigina man ting sang zela mui zan India ramgo Union Home Minister Amit Sane znain chewki zikru je kchum tingum chana jangai je kchum damai gidu video conference gene Gujarat gap suite mramze ngo meeting te je samka ki dele jaka chedele zan IMD mna India ram north east state ge hamai chai kak ta hang ge tingru indor hange lekai dai zala muile IMD mna chuna north east state ge hamai chai kak ta hang ge tingru indodar hange lekai be state ramze Assam Meghalaya Arunachal Pradesh Nagaland Manipur Mizoram za Tripura ge wangdar ba chewki zikru jisna tingum chana jang khai je chum kamai ria ting za ruindo gule jaka chedele Zane Manipur state ge zet kana kuki manai inki me kage kaklebe pet belam gena Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma banai India ram go Union Home Minister Amit Shah namai in chewku zikreuze dai ting kum chana jang kai je chum sumai ge New Delhi gena ngau hodoza Manipur state ge kaklebe pet belam ge sam ngo haki gule je ka chule Zan Assam go chief minister Himanta Biswa Sarma na saja Manipur state ge zet kana kage kaklebe pet belam gena pada Manipur state ge be wangai je Manipur go chief minister and Biren Singh jang hodaw jana organization ka cham cham dagna roza samka ki besam rama pangking je lute ga lub sam rama lein je Indiaram go Union Home Minister Amit Shah je ngoja samka ki ge salya gu lei je ka chedle Zai Manipur ge hazet kana kage kaklebe pet blam ge pen dote dai je tetibe mamai ge Impal East District coming lok area kachibam ge klore me village volunteer manai Indiaram spy makage kaklebe pe je gimine kahrei bigine min hang skui me kahzam dele je kachule zai chige village volunteer klore me banai Indiaram government spy makage gimi keke je kabje tetibe mamai tingmuire kapchang dele je sali za abni hai mena chir hange Impal East District za ki me gak sang bam dele zena tribal kuki hezen me za cham cham tribal hezen me ki bam je kangpokpi district dele za chige ka zama mina hang skui me je rehew ki ge te wanga dele mina hang ke za hazam te sang je chuna lamui za pan sak za puni ka zambe ka hre bigine I bile za ka chule ai gena na main cheu zi kreuzi dai ting kum chama jang kai ji chum sum mai ting chuak dere insa pau biza loi gai dele pi gai jang king ga nim le ne je to dele